I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Glory, hallelujah. Ngicela ukuthatha leli thuba nginibingelele kwenze nginemukeleke esihlokweni sethu salamhla serhapsody yamaqiniso. IRhapsody yamaqiniso incwadi yethu yokukholwa yonke amalanga. Lesibhalelwa ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Oyakhilome DSC DD. Lamhla ke lisonto dingemashumi lamabili nesihlanu. Umfundisi usiphasihloko uthi kwehluka kwelihhovisi lemelusi. Umbhalo wekuvula siwuthola encwadini yabaseFesu sahloko sesine sifunza livesi leli-11 nelivesi leli-12 kufunzeka kanje. Futhi wapha labanye bapostoli, labanye baprofeti, labanye bavangeli, labanye belusi nebafundzisi, kuze kupheleliswe labangcwele emsebentini wekukhonda ekwakheni umtimba waKristu. Mayibongwe inkosi. Umfundisi uyaqala ke kufundzisa uthi umbhalo wethu wekuvula usibalela tipho letehlukene ngasihlanu temsebenzi wenkonzo letisemtimbeni waKristu: bapostoli, baprofeti, bavangeli, belusi kanye nebafundzisi. Ngale tipho kanye nemahhovisi ekukhonda inkosi yakha libandla layo, iqinisekisa ukuthi lonke lilunga lihlomele kwenta umsebenzi wekukhonda. Mayibongwe inkosi. Kepha emkhathini wawo onke lamahhovisi ekukhonda ngumsebenzi webelusi uNkulunkulu lalinike umsebenzi welibandla. Nome kukhona labanye labangasebenta njengebelusi isikhathi lesithide ngekuthunywa uNkulunkulu, kungenteka ukuthi abakabitelwa ngqo ehhovisini lebelusi. Labanye bacabanga ukuthi kuba sikhondisa uNkulunkulu kusho ukuthi umuntu kufanele abe ngumelusi. Kodwa lokho akusiko kanjalo. Kwelusa libandla kulubito lolwehlukile, futhi kungena kuko konke ungakabitwa uNkulunkulu. Ngalokuconzile kungahle kube nemphumela lotatisola ngayo. Mayibongwe inkosi. Umfundisi uyachubeka uthi lihhovisi lemelusi linelubito lolukhethekile kanye nelikhono lekubhekana netinkinga tebantu njalo. Uma labo labangakabitwa ukuthi babe belusi bathatha leyo nzima, imithwalo netinsaya tebantu tingabacinzetela kakhulu. Letinye taletindzaba letikhulunywa ngemalunga tingasuleleka kubo, tibende nabo bahlangabetane nebulukhuni lobufanako. Kuthatha lawo mandla avela kuNkulunkulu kubhekana netimo letinjena. Mayibongwe inkosi. Uyachubeka umfundisi uthi kungako letinye tikhondi ngemuva kwekweluleka labanye batikhanza sebehlelwe nguletimo labe batama kusita ukuthi ticatululwe. Kungenxa yokuthi lokwelulekwa bekungakentiwa ngelubito lwebelusi nome likhono lebelusi. Ngakho-ke kuyinzuzo ukuthi ube selubitweni lakho. Mayibongwe inkosi. Ngikho kubalulekile kufundzisa abantwana baNkulunkulu njengobe labanyenti bangadi ngemehluko emkhathini wemahhovisi lehlukene nekuthi asebenta njani ehlelweni laNkulunkulu. Futhi akabongwe uNkulunkulu. Amen. Inkosi iyakha libandla layo, icecesha futhi ilungiselela tisebenti tayo kulo msebenzi lokumele wentiwe. Ligama lenkosi malibongwe. Ngicela sishona ngumthandazo wekuvuma ndawusho emva kwami. Babe lothandzekako, ngiyabonga ngikubeka tikhondi emtimbeni waKristu. Ngikuhlakanipha kwakho kwebuNkulunkulu. Ngihamba ekupheleleni kwelubito lwami. Ngisebenta kulo musa kanye nelikhono longinike lona.
ngimemetela ukuthi tisebenti letifanele tiyahlonyiswa futhi timisela umsebenzi wenkonzo, tilethe isivuno lesikhulu futhi takhele ibandla kube inkhatimulo kuNkulunkulu. Umsebenzi wakho uyachuma futhi uyakhula ngekulunga. Egameni la Jesu, amen. Nawuqhubeka nesifundo lamhla ufunda incwadi yaJeremiya sahluko sesithathu, ufundzele ivesi le-15 kube nemisebenzi yabapostoli sahluko se-20 livesi le-28 bese kuba nencwadi yamaHebheru sahluko sesi-5 livesi le-4. Na ufundza libhayibheli ngelihlelo leminyaka munye ufundza incwadi yaJohane sahluko se-12 levesini lekuqala uyogcina evesini le-15 bese kuba nencwadi yamakhosi yesibili sahluko se-16 nesahluko se-17. Awufundza libhayibheli ngemhlelo leminyaka lemibili ufundza incwadi yaMakho sahluko se-12 uqale evesini le-35 uyogcina evesini le-44 bese ufundza incwadi yaNumeri sahluko se-28. Ligama lenkosi malibongwe. Ningahambi ke ngicela ukuthi nalamhla nginiququdele ukuthi njengoba kulisondvo asihambeni siye emasontweni siyawukhonda sihlanganyele nalabanye bazalwane sithumise inkosi sendele buhle bekudunyiswa kweligama lakhe. Mayibongwe inkosi. Kube isikhathi lesidako inkosi inibusise. Amen. If you've never received salvation, if you've never received Christ into your heart, if you've never experienced this life of Christ that I'm talking to you about, this is your moment. Say these words. Say, "Oh Lord God, I believe in Jesus Christ, the Son of God. I believe He died to save me. I believe God raised Him from the dead, and He's alive today. I confess with my mouth, Jesus Christ is Lord of my life from this day. And by my faith in Him, I receive eternal life into my heart, into my spirit. Thank you, Lord, for saving my soul. I have eternal life now. I'm a child of God now. I am born again. Thank you, Lord." If you just said that prayer along with Pastor Chris, congratulations. Welcome to the family of God.